Family ya Kihara wa Gathua mwandiki wa Muthomi wa Mohoro uri urahurukire kurumirira ndwari ya kansa akiamukira urigiti thibitari-ini wa Kihara rifaro ni hoete a Kenya mamateithire kuriha bill nene ya thibitari iria Kihara aratigire. Family iratariria ati ndwari ino ni yakorirwo ikimahinyiriria na njira nene kuona mami wa Kihara ahurukire December ya mwaka muhituku wa 2023 kurumirira murimu wa kansa nake ungienda kurugama family ino niguo mahote kuhe Kihara gitio kia mwiso tumuteithio wa kukuri bill number 8059241 bill number 8059241 account name Martin Kihara Gathua. Akeja na umwe na comment makuru magituma ndumiriri cia masaka na karo akauga hakuna mwingine atakufa kwa hii familia juu ya cancer in Jesus mighty name. Na Njoroge hoa magia koga, I don't know but 9 out of 10 of us have lost a mother, father, sibling, grandparents or a close relative to cancer. May God have mercy on us. Toduma cancer ni munyamaria afyo muharaga mugathira na moninjo kia kwa cancer it's not enough now. Tuko pamoja kwa hii safari, pole kwa familia na Grace mutureka wagai monekanire na njira nene tondu ni maragubatara ihinda riri ritu na gashema sama kwa very sad indeed. May God comfort them dearly. Na haro Njoroge kwa wow, this is what we call it double strategy. May he rest in peace. Gukuru kwa bogi wa Mohoro ni no guhoera gitio kethere witikire gukoge subscribe the channel eno itu.